Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Igipolisi mu karere ka Bishenyi cyataye muri yombi umugore w'imyaka 28 witwa Pasi Imbabazi ukekwaho gutuka, gukwera no gusuzuguza Perezida Museveni n'umuhungu we Jeanne Mpozikene Rugaba uyasanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ikinyamakuru Daily Monitor cyensiko polisi yataye muri yombi uyu mugore wakize hanze amashusho ku rubuga rwa TikTok avuga nabi Perezida n'umuhungu we, ndetse ngo amashusho n'abasebye bayamusanganye muri telefone. Uyu mugore agiye ku rutonde rw'abandi bantu benshi bagiye bafungwa bazira kwibasira Perezida Museveni n'umuhungu we, ahanini batuka Perezida ko mu myaka hafi 70 amaze ku butegetsi ntacyo yamariye abanya-Uganda. Iki kinyamakuru cyavuze ko Jeanne Mpozikene nawe nubwo bamutuka ku mbuga nkoranyambaga nawe ajya azifashisha agamije gukanga no guhungeta abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Hanyuma ariko umusirikare wa Uganda ufite ipeti rya kaporari Serunkuma Denis ukorera ku ishami ry'imyitozo ya gisirikare rya Kaweweta yarashe umugore we Kebirungi Kera Adieri aramwica bapfuye intonganya zo mu rugo. Amakuru yerekana ko ukekwaho icyaha yarashakanye na nyakwigendera kandi babana kuva mu gitondo cyo kuwa mbere ngo baramukiye mu ntonganya mu rugo rwabo hafi y'iki kigo cya gisirikare kubera ko nyakwigendera yari yanze gutegura amafunguro. Ikindi kivuga nuko bigeze mu masaha ya saa 9 nyakwigendera yasohotse mu nzu yabo yiruka mu gihe ukekwaho icyaha yari amukurikiranye ifite imbunda SMG maze amurasa mu mutwe ahita amwica. Ikinyamakuru Daily Monitor cyensiko uyu musirikare amaze kwica umugore we yitunze imbunda ngo yiraseho, ariko isasu ryanga gufata umuhogo rifata kananwa ahita ajya kwa muganga. Ukekwaho icyaha ajyanwa ku kigo nderabuzima cya gisirikare cya Kaweta ya 4 kugira ngo avurwe. Umurambo w'umugore ujyanwa mu bitaro bya gisirikare bya Bombo kugira ngo ukorerwe isuzuma. Hagati mu mutwe udasanzwe uhuje ingabo na polisi ya Uganda mu kurwanya iterabwoba uravuga guhohotera abarwanashyaka b'ishyaka NUP ritavuga rumwe na leta muri Uganda. Ikinyamakuru Daily Monitor cyensiko abarwanashyaka ba NUP bari mu bikorwa byo gushyigikira umukandida wabo uzahagarara akarere ka KMP North. Abarwanashyaka ngo basagariwe na polisi ya Uganda ifatanyije n'umutwe udasanzwe uhuriweho n'ingabo na polisi mu kurwanya iterabwoba. Izi ngabo ziravuga kugira n'abo baturage batari mu myigaragambyo cyangwa se mu kindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyabangamira ituze rya Rwanda. Abayoboke b'ishyaka bavuze ko bakubiswe, abandi barakomeretswa baterwa ibyuka biryana mu maso, hari n'abakomeretse ku buryo bukomeye mu kavuyo katejwe n'inzego zishinzwe umutekano. Izi nzego zinenga ko mu kwamamaza abakandida muri kano gace ka KMP North zari zishyigikiye abakandida b'ishyaka NRM muri ku butegetsi, ubona ko bagambiriye kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo biyamamazaga. Uyu mutwe wise Joint Anti-Terrorism Task Force washinzwe 2002 ugamije kurwanya inyeshyamba zari mu majyaruguru ya Uganda, ariko nyuma yavuzweho kuba mubi kuruta abo bagiriweho kurwanya kuko amahanga yavumiye kugahera avuga kuko yari yicaruza abaturage cyane cyane abatavuga neza Perezida Museveni. Mu guhangana n'abarwanashyaka ba NUP ishyaka rya Cyangugu Batarias Bobone ngo hakoreshejwe amasasu ya nyayo ndetse n'amasasu asanzwe akoresha mu gutatanya abateza imvururu. Urwego rudasanzwe rw'umutekano rwa Uganda rushinjwa kwibasira abarwanashyaka ba NUP. Icyumweru kimwe gusa inzego z'umutekano ruteye ibiro by'iri rigasenya ibintu byose kandi byagaragaye ko byari bishyigikiwe n'ubutegetsi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyensiko ku kavuyo katewe n'abashinzwe umutekano ku batavuga na leta kamaganwa n'Cyangugu Batarias Bobone perezida w'iri shyaka, ariko yavuze ko nta kizababuza gukomeza umuhate wo kubohora abanya-Uganda. Avuga ko wacwe imyaka 39 na Perezida Museveni. Komisiyo y'amatora ya Uganda yatangaje ko yamagana uguhohoterwa kose kwakorerwa biyamamaza, ariko yavuze ko ishami rya KMP North ritatanze amakuru niba hari akavuyo kabaye katejwe n'umuntu wari wese. Amakuru yavuze ko muri abo kavuyo katewe n'uyu mutwe udasanzwe ucunga umutekano katumye umwarwanashyaka ba NUP baburirwa irengero mu gihugu. Gusa hari amakuru ava muri Uganda bako bamwe mu bashoramari batangiye kwifata mu gushora imari muri iki gihugu bataramenya neza icyerekezo y'igihugu nyuma y'amatora ari umwaka utaha. Uganda amatora yabakunze kurangwa n'imvururu. Ubu amakuru ava ko abanyemari bavuze ko bahagaritse kuhakorera kuko batizeye uko ibintu bizagenda umwaka utaha. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe abarwanyi ba Ventura byamaze gutangaza ko binjiye mu gace ka Kirungutwe muri teritwari ya Mwenga muri Kivu Amajyepfo, iba teritwari ya 6 y'umutwe kozaho ibiganza. Ikinyamakuru Actualité CD cyensiko abarwanyi baraye binjiye muri teritwari mu saa nyuma ya saa 6 kuwa mbere. Amakuru yavuze ko abarwanyi baba bageze mu bice bya Warungu, Kaniora, Buruhare, Bwahungu na Kamisisi muri teritwari ya Warungu. Abo barwanyi ba Ventura bagera muri teritwari za Mwenga, Karere, Kabare, Warungu, Uvira na Fizi. Aha nibigendeye ku bufatanye bwabo n'utwa twirware usanzwe ukorera muri Fizi. Ubu Ventura nitaragira muri Kivu Amajyepfo ni muri teritwari za Ijwi na Shabunda. Gusa amakuru yavuze ko nabo bashobora kuhagira vuba na bwangu. Hagatoro ntiyashinje Ventura gushimuta abarwayi muri Goma kuko amakuru yavuze ko umuryango w'abibumbye yavuze ko inyeshyamba za Ventura zishyigikiwe n'u Rwanda zagabye ibitero mu burasirazuba bwa Kongo zishimuta byibuze abagabo 130 barwaye n'abakomeretse mu bitaro bibiri byo mu mujyi wa Goma byabaye mu cyumweru gishize nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro by'uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye Havinasha Mudasani. Ngo barwanyi ba Ventura binje mu bitaro bya CBCA Indosho n'ibitaro bya Hira Afrika mu ijoro rya tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri. Abagabo bashimutswe ngo bakirwaho kuba ari abasirikare ba Kongo cyangwa se abarwanyi mu mutwe wa Zalendo. Abavugizi ba Ventura Uringoma na Lawrence Kanyuka ntabwo bahise basubiza ibyifuzo by'uruntara no kubyabongereza rutanzwe byo gutanga ibisobanuro. Ventura yafashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama kandi kuva icyo gihe yateye intambwe idasanzwe mu burasirazuba bwa Kongo.
Kongo ifata ibindi bice by'umujyi wa Bukavu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'Abibumbye n'ibihugu by'Uburengerazuba bw'isi bikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. U Rwanda rushinja ariko kandi guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo barimo umutwe wa FDLR n'igisirikare cy'u Burundi kugerageza kurutera, ibyatumye rukaza ingamba z'ubwirinzi bwarwo ku mipaka. Ku rundi ruhande, perezida w'umutwe witwaje intwaro M23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko bashinja u Rwanda kuba ubufasha no kugira ngo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa baba ari abantu batera urwenya. Mu kiganiro na Radio Suvene, Bisimwa yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo bubwira abanyekongo ko umwanzi wabateye ari u Rwanda bugamije kuyobya kugira ngo batamenya impamvu nyakuri yatumye M23 ifata intwaro. Bisimwa yibukije ko tariki ya 27 Mutarama uyu mwaka ubwo abarwanyi ba M23 bafata umujyi wa Goma hari abasirikare benshi ba Kongo bahungiye mu Rwanda, agaragaza ko ibyo bitari gushoboka u Rwanda ruba rwarateye igihugu cyabo. Bisimwa yasobanuye ko abasirikare bahungiye mu Rwanda kubera ko ari rwo bizeye kurusha igisirikare cya Kongo kibatswe na M23 Goma. Ati ibyo bigaragaza neza ko u Rwanda atari rwo ruhanganye nabo muri Kongo, ahubwo ni twebwe abanyekongo duhanganye nabo. Perezida w'Ventura yasobanuye ko abarwanyi babo bari mu rugamba rw'impinduramatwara muri Kongo kuva 2006 ubwo ari umutwe wa CNDP, kandi ngo bazakomeza kugeza igihe bagaruye umutekano muri burasirazuba bwa Kongo. Kuri leta ya Kongo ivuga ko abarwanyi ba M23 atari abanyekongo ishingiye kuba harimo mu bwoko bw'abatutsi. Bisimwa yagaragaje ko byari ibinyoma ko bafite mu miryango yabo bamaze imyaka irenga 30 mu nkambi zo mu bindi bihugu, kandi ko leta idashaka kubacyura. Bisimwa yatangaje ko Kongo ari ubutaka bw'abanyekongo bose barimo n'abarwanyi ba M23. Asobanura ko mu gihe 1945 rw'ibihugu by'Uburayi byemeranyaga guca imipaka mishya muri Afurika bari baburiho. Yavuze ko niba Kongo idashaka abanyekongo b'abatutsi n'abavuga igiswahili nabo bakomeje gutotezwa, ikwiye kubasigira ubutaka bahozeho kuva mbere y'ubukoloni. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko gushinja ingabo zarwo kujya muri Kongo ari ibinyoma bigamije kugira ngo amahanga atabona imiyoborere mibi n'ivanguramoko muri Kongo, byabaye intandaro y'itotezwa rikorerwa abanyekongo b'abatutsi. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umunyamabanga wa leta ushinzwe umurimo n'imiyoborere myiza muri perezidansi ya Tanzania Bwana George Simbachawene yatangaje ko ateganya guhura n'ishyirahamwe ry'abantu bize uburezi badafite akazi rimaze igihe riteza ubwega ku butegetsi risaba ko ryashakirwaho kwigisha. Ikinyamakuru The Chanzo cyanditswe n'ishyirahamwe ry'isi Non-Employed Teachers Organization rimaze igihe mu gisa n'imyigaragambyo y'amahoro risaba leta akazi ko kwigisha kuko bakanguriye kwiga ubwarimu. Iri shyirahamwe ry'abarirwa mu 10,000 rikorera ku mbuga za WhatsApp. Bwana Simbachawene yavuze ko yasabye abandi bategetsi bagenzi be guhura n'iri huriro kuko uru rubyiruko rukeneye kumvwa, ariko akerekana ko barenganya leta kuko usanga abashaka akazi ari 10,000 nyamara imyanya yabonetse ugasanga ari 200. Agasanga abantu bakeneye kumvwa bagasobanurirwa aho kugira ngo inzego zihore zibamagana. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere iriho ry'isenete mu magambo y'icyongereza ryatangaje ko leta ya Tanzania ikwiye gukosora amanyanga ari mu mitangire y'akazi kuko rivuga ko barangije ubwarimu mbere ya 2015 usanga amatangazo atabareba, kandi nabo barize ubwarimu bakarangiza amashuri 2013. Iri shyirahamwe ry'abashomeri bize uburezi rivuga ko ikizamini gitangwa mu buryo butari bwo ndetse n'uburyo babazamo buteye inkeke. Nko mu kwezi kwa mbere leta ya Tanzania yashyize ku isoko imyanya y'akazi ishaka abarimu 14,000 birenga gato, abasabye akazi ko kwigisha bagera mu 200,000. Mu minsi yashize uyu mutegetsi yari yatangaje ko ashaka guhura n'iri shyirahamwe ry'abashomeri bize uburezi, ariko kibivuga inzego z'umutekano zabateye muri yombi zibashinja guteza intugunda muri Rwanda bitwaje umuryango utemewe mu gihugu. Kuri iyi nshuro ikinyamakuru The Chanzo cyanditswe ko barimo zahura na Minisitiri Simbachawene tariki ya 10 ukwezi kwa gatatu niba nta gihindutse. Bwana Simbachawene yavuze ko barimo ari abantu bize bajijutse, agomba guhura nabo bakaganira kandi ari abantu bazi ukuri ushobora gusobanurira bakumva icyo umwuka abwira amatorero. Banditswe umunyamabanga wa leta ushinzwe umurimo n'imiyoborere myiza muri perezidansi ya Tanzania Bwana George Simbachawene yatangaje ko ateganya guhura n'ishyirahamwe ry'abantu bize uburezi badafite akazi rimaze igihe riteza ubwega ku butegetsi risaba ko ryashakirwaho kwigisha. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe senateri w'inama ya Dani Manzo yatangaje ko miliyoni z'amashiringi nkarutswa ngo atorashyigikiye iyeguzo ryari gati gashagwa wahoze ari visi perezida. Ikinyamakuru Destiny n'igito cyanditswe intumwa ya rubanda yavuze ko amafaranga yatangwa n'abashyigikiye ubutegetsi bashaka kwikiza rigati gashagwa wari umaze kugaragara nk'ikibazo kuri perezida William Ruto. Uyu mugabo yavuze ko amafaranga ari nk'inkororwa y'amaraso kuko bagusabaga gutora yego, ariko bakagushyiraho iterabwoba kuramutse utoye huye warayariye washoboraga kwicwa ntugere iwawe mu rugo. Senateri Dani Manzo yavuze ko abantu bazaga muri Sena bamwe ari abasenateri abandi ari abadepite ndetse namwe bakora mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko bashaka ko abasenateri bose nk'abitsamuye batora 100% ko bashaka ko gashagwa yeguzwa. Dani Manzo yavuze ko ruswa iri mu nteko ishinga amategeko ya Kenya ariyo ntandaro ibibazo bihahura bidashira. Yavuze ko niba idahagaritswe nta kabuza ibibazo biri mu gihugu bitazashira kuko abashinga amategeko batora itegeko ariko baherutswe batarebye ngo rizamara iki abaturage. Rigati Gachagua yakunze kuvuga ko yarenganye yegujwe kubera abantu bahawe indonke ngo bakore mu nyungu za perezida William Ruto. Hagati aho abadepite muri Kenya batangiye gusaba urubyiruko rw'abajenizade ruherutse gurika guverinoma ya Kenya kwiyunga mu mitwe ya politiki isanzwe cyangwa se gushinga amashyaka yabo bakazagira uruhare mu guha icyerekezo igihugu mu matora ya 2027. Depite Milio Diambo uhagarariye akarere ka Suba North yasabye ko abakiri bato bagomba guhaguruka kuko bazagena hazaza h'igihugu. Rigati Gachagua wahoze ari visi perezida
aherutse nawe kugaragaza ko ashaka kwiyunga kuri uru rubyiruko rurutse gutesha umutwe perezida William Ruto kugeza asheshe guverinoma. Raila Odinga usanzwe utavuga n'ubutegetsi nawe aherutse kuvuga ko gushaka kwegereza urubyiruko ariko ngo rwaje kumutera ibyatsi. Naho mu Burundi abaturage mu ntara ya Rumonge bavuze ko bangayikishijwe n'icengezamatwara ry'ishyaka CNDD riri ku butegetsi riri guhabwa abanyeshuri mu mashuri abanza. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko abana biga mu mashuri abanza bari no guhabwa imyitozo ya gisirikare isanzwe ihabwa urubyiruko rwo mw'iri shyaka ruzwi nk'imbonerakure. Abanyeshuri mu mashuri abanza bahabwa imyitozo babahuriza mu bigo bya Rukinga ya mbere, Rukinga ya kabiri n'iya gatatu. Abarwanashyaka ba CNDD baha abana imyitozo nubwo itavugaho rumwe, bagaragaza ko bigamije kubatamika ishyaka bakiri impinja. Bamwe mu babyeyi bavuze ko atari byiza ko abana babo bahabwa imyitozo n'icengezamatwara by'ishyaka, kandi bagasanga atari byiza ko uburezi buba igikoresho cya politike mu gihugu.